Когда біз тұрғышта қарасақ, елімізде кімдер енді зор жерге, зор саяхатқа, яйса зоршқа жиылса, бұл қадар қата тырышар. Күшілерді өздерше әзірленіп қоя, сәлемәтлен барықта, залылар сырлап қоя, киімдерін қарап қоя, башқаларны. Аны бұл уақытта бұршымасынлар үшін. İşte tırışıp koyar mıyım vitaminleri deyip. Sonra göre biz anı görürüz, kişi üzerine gerek bulanda dünya işte şu kadar katılıp koyulsa özünün yolu turunda ise böyle parası bir turunda seyahat turunda. Şimdi bizden kazanlamayı en zor seyahat kişi Müslüman kişisinin en zor seyahatlerden birisi, en zor vazifelerden birisi Başanır Katıra, onun Ramazan'dayım. Bu zor mümkünçilikler ayı, hamile zor sınavlar ayı. Bu cingil gaybedat değil. Bunlar jingil para, narsan mümkünlerge mümkün. Şuna göre bu hemenle biz kılabız, bu kadar kılabız olmaktan emrini ötep. Şuna göre biz şimdi kimnin emrini ötep, kimnin izalı için mütekenini, müteken jingil kanımızını güzel tutup, bizim ezirlikler var zaten şunu derecede. Bu bizim için hoş kabul yılda var mı biz? Şundan Allah Ramazan ayında Uraza, Uzur, vakitini alatırgan, Üstüne amellerimiz için alatırgan, zor, ciddi ibadet. Sonra acil karar gerek değil. Bir gün tutu Uraza jingil bo'lgan edi, 2 kun, 3 kun tutu jingil bo'lib ko'rgan edi. Lekin bir oyga tutganda Allohning hikmati turli situatsiyalar bo'lgan ekan, Allohning o'zi turli o'rinda jibargan ekan. Biz mutlaka olmak gerek bu istemlendiğinde nefret edebilir değil. Bana uylaka istiyoruz, bizim başımızda uyda bırakatı işte tuturgan kendi kendi. Biz Shakespeare işte Allah'tan emretler çünkü Allah'ın kitabında ile Ağustos bile neşitten aracım. Kutibe aleykumus ya kema kutibe alellezine min qablikum legallakum tettekûn. Allah sizge yazıldı, koşuldu, uraza tutu. Alda kavimlerge, alda kavimlerge koşulgan durur. Belki siz bulasız müttakinler, Allah'tan korkuşular, takva kişiler, Allah'tan korkad etmektir, takva kişiler, onlar bulman Allah'tan korkmayın. Allah'a takva kişi ümit bilen varır. Korka Allah'ta tiyazanlardan, işte öden korka, hamide kuşkanların işlemeden korka. Bulman olanda takva kişi Allah'tan korkmuyor, Allah'ta hürmet bilen, Allah'tan yaratıp yaşayın. Allah'tan okusal zat değil, kıyılganlar birkaç sularına karşı Ramazan ayı o bizge verilgen instrument, takva borcu. Çünkü takva borcu o bizim tüm bir yok. Bugün takva değil, erteye tümlerle kuşedik, hamız takva aylandık bir mezgilde. Takva bulandık bir neytu aleyaz. Anı bizimde bulduğuna gerek bu sıfatını. Bulduğu için suların bir instrumenti, bunun da Uraza Allah tarafından paralgan. Ama Allah bizge bizni bir baraka getirmişi, hem Allah'la bizni yaxşıraq bile. Bu vakitte şöyle fikirler var, mine varışlar ettiler, şöyle deyip, bizim de koçağın ettiler, faydalı deyip, koçağın ettirgen günler faydası deyip. Lakin biz bütünde oylarına teş, Buraj Allah'tan mehluğu, bu koyan Allah'la arasında yaxşıraq bile kişiye neyse gerek tuğlikanı. Şuna göre biz oradan tutabız. Selametlik bizge fayda olsun diyen niyetinden tut, faydasının özüne özüp gelip baraka gelen çünkü biz Allah'la kuşkanı ötüyoruz iken Allah'la bize selametlik yaxşı davranış tugul, daruda tugul, bir Allah'tan şifanı verişi, tam çiğnede verişi. Ona göre biz en birinci Allah'tan tevakkal kılıyoruz, Allah'tan emrini ötüyoruz. Bir de öyle yaptığımızda bizim de bütün informasyon bizge verilgen Kur'an'da koşulgan, bizim ikinci rağışlar tutuğun kireyken Kur'an'ın üzerinde yazılan, bu farz amal. Stroga bizzat milletlerinde mecburi ülkelerde teşvik amellerden birisi. Ama Allah'tan bizge anne birgen kıyında düşündüğü cingillik için bizim özümüzde fayda olsun için. Onun sebebi Allah'la orada hayatta istihdam bir Allah'ın sıkılan istihdam üçüncü hayatta bakar sırasında istihdam işte Allah'la niçin bu aylar biz burada tutamız Ramazan ayında. Derecesini Allah'la Euzubillahimineşşeytanirracim. Şahru Ramazan'ellezî unzile fîhil Kur'ân hudan linnâs ve beyyinatin minel huda vel furqân. Allah Teala bu ayda sizge indirdi Kur'an. Kur'an Allah'tan bulağı kişilerge. Bu doğru yolunu kuzatı, kullanma. Buna biz eğer ben indireyim bir Allah'ımız iken, onun bulağı instruksiyası.
Бу да менә кешегә инструкция. Безне Аллаһ Тәбарәк биргән һәм безгә биргән инструкция. Ничек без үзебезнең тәнебезне, күңелләребезне, гомумән үзебезне ничек исбат итәргә тиеш, ул төзек булсын өчен һәм Аллаһ да безнең разы булсын өчен. Шуңа күрә Коръән ул кешегә кыен өчен түгел, ул кешегә дөрес яшәү өчен кулланма. Кайчан без бәхетле булабыз, кайчан безнең күңелебез тынычлана, кайчан без ахиратка күчкәч Аллаһның ризалыгына ирешеп, аның гәүдә җитән җитмәгән кергә безнең юллар булышлар. Шуңа күрә бу айда һәм шу айда дәвам ителә. Кем Рамадан айының дәрәҗәсе аңлатылды. Һәм кем бу айга ирешә, һәр кеше бит ирешмәскә мөмкин. Әле без дигән мөмкин ичендә кем бар кем юк. Шуңа күрә кем ирешә, ул инде үзенә күрә Аллаһның зур бүләге, тагын бер Рамаданга ирештем дип шөкер кылырга тиеш. Инде айга батырга тиеш, тагын бер айга башларга түгел, киресенчә үзебезне ничек әзерләсәк, шундый рәвештә Рамадан айы үтеп китәчәк. Шуңа күрә без аны шуннан кабул көтеп торабыз. Чөнки бу мөмкинчекләр айы. Аллаһ уша Рамадан аена кем ирешә, беренче көннән башлап бер ай буе уртап торган. Аллаһ аңлата җиңеллекләрендә кемдер шикле икән, ул бу көннәрне бөтен вакытта торган мөмкин. Кил ташламый инде бөтен вакытта торган мөмкин. Әгәр дә кем сәфәрдә икән, ул бөтен вакытта торган мөмкин, шул бер айда турылык итеп. Иң кыска көннәргә дә күчәргә була. Һәм тагын алдагы аялларда Аллаһ тагын да җиңеллек бирә инде. Яратларның бөтен иң яраткан гамәлләре ул инде хатыннар белән булышу, мәшкилү, төнне элекке кавымнарга кыйламсызда, мөселманнарга төнне хатыннар белән якынлык кылу рөхсәт ителгәндер. Хатыннарга мөмкин төнне буе. Хәзер төннәр узын. Шуңа күрә монда да зур җиңеллекләр тагын да була алмый. Biz aytlarga qachon aytdilar bizning uroza qiyin deb, lekin җиңеллекләре бөтен динге караганда да күбрәк булырга мөмкин. Аманда бу шуәттәкиләр хатыннарыбыз сезгә кием кебек, хатыннарга кием кебек. Бер-берегезгә тынчык табасыз, аңгыра якын кешеләр, тынчык таба кешегә җиңеллек өчен. Кемнең хатыны юк, тырышырга кирәк изәргә, чөнки Аллаһ тәкъдир язган һәр кешегә инде үзенең пары бар. Артык борынына җыймаска кирәк, артык тикшермәсәң, Аллаһ әзерләп куйган һәр кешегә юкагына түгел, ерак белән кызларын саны туган чагында бер тигез килә. Тора-бара инде интернетта күргәнем бар, ничек фотографлар кыскарак яшьләр дигән. Чөнки алар күбрәк вакытта кирәкмәгән эшләрне күбрәк тырышалар. Шуңа күрә безнең яшькә килеп җиткәндә яракларын саны кимегән була инде. Һәм бу безгә әйтә вакытта хатынса кирәк булды. Чөнки үзенә үзе инде кызыксыну югала дип әйтергә. Яшьләрдә хәрәкәткә хатын салатта тарафыннан бирелгән хәзергә бер тура кирәк. Аллаһтан сиңа биргән шөкер кыл. Һәм менә бу турда җиңеләйтегез, безгә үзебезгә дә саңларга кирәк, һәм бөтен кешеләргә динне дә саңлатырга кирәк. Туганнар белән якыннарыбызны дөгәндә бу ярамый, теге ярамый дип түгел, бу бит җиңел дип. Менә мин тотам җиңел, бер тәкъдир юк дип. Чөнки Аллаһның әмрен үтәгәндә Аллаһ безгә җиңеллек тә бирә. Аллаһ бүлешеп, Аллаһта күтәрә алмаслык сынауларны кешегә бирми. Бер ушкан икән ашамыйча, эчмичә торырга, ул инде Аллаһ белән безнең өчен кыен түгел. Әгәр дә без аны шул рәвештә кабул итсәк. Чөнки әгәр дә бер кешегә йөри бер хатыннан бик каты өйләнергә теләге бар булса, ул хатын ярат өчен бик зур стимул. Яисә бер эшкә урнашасы килә, яисә бер нәрсәгә эшәсе килә. Һәм алар бер ай буе иртәнге таң вакытыннан башлап кичкә кояш буяна кадәр ашамыйча эчмичә торсам, менә мин сиңа әйтәм бача. Яисә сиңа машина була, яисә сиңа шундай әйтеш була. Ул әйтәчәк бит инде, яисә кыен җирдән киреләсең дип әйтсәк, кеше әйтә шул гынамы дип әйтә, шул гынамы. Шуны нигез шулай була инде була дип, шамый бу юзда шулай буламы дип. Монда Аллаһтан әмер үтәп, иртәнге таң вакытыннан башлап кичкә кояш буяна кадәр узатса, Аллаһ безнең разы була. Кеше түгел. Аллаһ безнең разы була, һәм бу бик зур дәрәҗә җәннәткә безнең якыная тагын бер юллары ачыла. Шуңа күрә шундый рәвештә аңлатсак, кешеләргә һәм бу турда Аллаһның җисенең әйткән сүзләре бар. Һәм бу хәдиснең иң дип түгел инде, әйтүсенең сәбәбе ул бөтен җирлектә динне кешеләргә җиткерү өчен җибәргән кешеләргә әйткән. Напустили дип тегән. Шулай эшләгез дип динне таратканда, гомумән сөйләшеп утырганда булай инде өстәмә сорауга җавап рәвештә түгел, нигезендә
şu kişilerge dinçik taraftarız degende, orada gerek degende metodika dini tarafından bulatken yassiru ve la tugassiru ve beşiru ve la tunaffiru. Allah'tan işletken jingileydigiz, uğratmağız, şatlandırırız, nefret yapmağız. Sonra biz dinle anlatkanda başına gerek değil, bu yaramayı. Bu peygambirler Ramazan'da tılganlar var, böyle tılgan. Lakin Ramazan Ramazan'da tılgan bu mamlekten vakıtta şöyle gerek manevralar, kursuzlar, eşekçiler etüyese, nesayga tılgan evler var, onlar böyle tılgan. Bunun bar Ramazan'da amaller var, halal basıldı. Lakin onlar hareket günü buyutuğu atıyorlar, bir tane tavaklıkla başlar, çıkıp buraya kadar. Bu Allah'tan beri şu an buraya bu bizga jingil qabul qilgan şoklanib adam o'tirgan chunki ana bularida zo'r Allohdan ro'zaga ajrni savoblarni o'zim beraman deydi. U cheksiz degan unda qolgan ibodatlarga qaraganda jahonda orttirib deb Allohga shunga shunga teshtonda ko'rib bergan deydi. Ammo ertasi kela ro'zaga yaqinlashib ro'zaga hozirlik turunda turli so'rovlar orqa bilan hozir hazırlangan vaqt bor. Kimda aytgan mening ishim bor. Lekin bizim ishda yilga bir taqir o'tsa yol beriladi kishiga. Yol beriladigan shirkatga yol beriladigan yo'llarida yol beriladi. Ammo Ramazonda so'rasam, unda shunday shaka agar sizning nishon shunday shaka qo'sha ekan, unda ishlarga kerak bo'ladi. O'zingizga bila turib Ramazonda qiyin bo'lsin deb ishlarga. Chunki xatir endi martayı bu endi chegara tugul. Faqatlanib bergan bir narsaga martayı. Shunga ko'ra ish oladigan kishiga jingilatuv yo'llari bor. Bu psixologga qanday yo'llarga bo'lar, albatta olmasa nima bilan chegaramaydi. O'zimni g'ayblab his etib tugul. Ammo bir yoqdan bo'lsa, ikkinchi yoqdan bizning shunday bor kishining yo'li, boshqa kishi so'raydi, bu yaraymi? Biz qonunlanib ketganlar bu yaram, söyleyimiz o kishi shu qadar qattiq ixloslik bilan tutgan jinoyatlar, lekin ostidan bo'lsa, u tutilganda jinmi. U sababsizlik tutmasqa, ma'bira bizning negizlamada yozilgan, kitoblarda o'qilgan yozilgan, qora bilan yozilgan oqqa qo'l yaraydi. Onun исключениялары var elbette, lakin onu nazarga kiritib, ma'bira u kishi shulay nima deb kerak bo'lsa, yoramaydigan bo'lmaydi. Vaqtda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaqtda o'qimas ekanda bilmayman. Ma'bira u so'ndan qo'limlar chaqirgan turli fikr ko'rsatgan yaraymasligini olg'a kerakligini o'zingga yoritgan yo'q. Bizni gunoh qilishga olmaymiz. Gunoh qilishga bo'lsa kishi u gunoh qilishdan tuyalsa, u oqaramishar valimasa tuyalgisi yaramaysa, u nabs aytgandek yaraydi. Ma'bira gunoh qilishni to'g'ri. Ammo Ramazonda bunday vitamin bu kerak, bu Kulasıra kerak bilmemiz bu. Bir yaktan qaraganda liga mümkün var, selamatlıktan da turgan vaqt bor. Bir ay bo'yinda ichikda sabrliklarga bo'ladi. Bu turda aytganda unda vrachdan spravka meshga ko'tarib kelirga kerak bo'ldi. Mana vrach berdi shunday qog'oz debindi. Qiyomat kunida o'trazdan qarovchi bo'lmas. Bunda kishi o'zining qalatini o'zi bilan tutib qaray, tegaradi. Ularga bu yaramaydi. O'zidan o'zi shunday eksperiment o'tkazishga kerak. Çomalı kişi. Çünkü kişiye sıntap kaldıran gerek değil. Kişiye üniversite, mina uğraş ettik, teksetti, üniversite. Allah'la bilersin ne kadar ne kadar müzik ne kadar tekrar bilersin. Ama bir anda yardımcı yok. Müzik parasız. Eğer de bir tencereye varga bulganda mina boy bir kumaşolar mı iken? Ise dingizge varga bulganda kuşaya kumaşolar mı? Orada oturduğunda kumaşolar. Ama bir anda müzikten para gerek, yüzüne kumaşolara gerek, tek kişiye yok kaldıran gerek değil. Urazat orunda bütün nerse açıklar ortaya yazılan so'rab bergan kerak değil. Bu yarımı kitaplarda açıklar yazılan spesifik ravishda narsa buzmay. Agar bir tilak so'rab bersan, albatta kishi olacak. Kimsini ayta yaramaydi. Bizda shunday problem bor. Boshqa kishi ayta, kishi o'ylaydi, men bit musulmon, menga bo'yshamay kam haram. Shunday hukm vodiga keltirib chiqaradi. Esa men musulmon, bu menga o'shay kam halal. Bizga kishilarga xotira kerak, o'zimizga narsa oshirishamiz tugul, Allohdan narsa aytgan, amalga narsa aytgan bu turda. Alloh tugul, vodiroqda qabullantirgan kerak tugul. Alloh nasib etsin bizga
Dinimizni dörsanlap, üzümüzge, dinimizni dörsanlap, tuğanlarımızı, yakınlarımızı eştirge, hem Allah'ta nasip etsin Ramazan ayında erişirge, hazırlıklarını erişirge, hem indi türlü yıllar izlemezge, Ramazan ayında, çünkü Ramazan ayı zor nimet, mümkünlükler ayı, kullanıp alırga, hem Allah'ta nasip etsin, tutanımızlarını kabul kılsın, hem zor derecelerden Allah'ta nasip etsin, hem indi vakit etkilen ciddilerden nasip etsin.